Welcome to YouTube channel Ikan Salon Pagaralam. Yo mana ya mocong ya? Nah guys, ketapan guys. Mana guys? Guys. Emak ki. Naik lagi. Nah ini mana? Ini no. Ini nakarinan dulu ki. Apa nak? Aduh. Aduh, ini penjuluk tarinya penjuluk tuh. Yo inyong ngayon. Ayo guys. Ya. The mouse takes the cheese. Hi ho the dairy o. The mouse takes the cheese. The cheese stands alone. The cheese stands alone. Hi ho the dairy o. The cheese stands alone. Hi ho the dairy o. The cheese stands alone. Apa itu nya tuh guys? Ya guys. Putar baik guys. Oh guys, banyak sekali yang umpan. Oh. Boleh. Asyap. Kita tarik. Kalau mak hidup di kebun kan, banyak buah-buahan, Aduh guys. banyak makanan. Ini aku mainin kari guys. Kari ngambil. Ini mari gini. Yo kan yang itu hani. Minta lagi ya. Guys, banyak lah guys. Ini guys. Nah, guys. Kocak guys. Bahaya kan. Awas nawe. Ayo. Oh, ay. Pas na gue. Ini guys. Jadi diketin ini guys. Mau pasaknya ini guys. Di sini nih lemak guys. Juga ini mengerikan. Nah guys. Ini guys, nah guys. Ketapan guys. Guys.
Baca guys. Baik guys ya. Pak, naik kali tu. Naik sini kan. Tuh guys. Ini kan. Kita terus. Ini guys, nah guys. Nah guys. Anggur putih itu. Elah guys, cuma lagi berpesan ya. Oh, Baca guys. banyak boleh guys. 8 guys. Nah guys, Nah guys. 8 guys. no. Guys. Nah guys. Masukkan guys ya. Kan ini. Kemeng. Arah ke sini gitu. Nah guys. Guys. Didau. Oke guys. Lebanan guys. Ini jadi kayu guys. Guys. Ini guys, sampai. Ah guys, ang ilo guys. Ah guys. Ang Diyos mo siya din. Guys. Ini guys. Nah guys. Kawayay. Guys. Yo. Aduh, hal kurang pas saja apa nih? Nah guys. Nah guys, awak ni lebat nak guys. Mau guys. Segala ada guys eh. Beragam buah ada guys. Meng.